Hello Angela, hello Tonka, hello Mario, how are you? Nadam se da ste dobro i da ste spremni učiti engleski na ovaj online način. Nadam se da ćemo se brzo vidjeti opet uživo, a do tada ćemo se pokušati snaći ovako. Dakle, prvo što morate znati je da možete u bilo kojem trenu pauzirati ovaj video i ako nešto ne stižete, možete ga zaustaviti. Ako nešto treba zapisati ili ako nešto treba prepisati ili bolje pogledati, vi zaustavite, pogledate i onda možete nastaviti. Sve što ćete vi morati zapisati u bilježnicu, zapisat ću ja na svoj ekran, pa kad vidite da sam zapisala, onda možete prepisati u miru. Ok. It's time to open your books. Znači, uzmite svoje knjigice i otvorite ih za novu cjelinu. You need page 26. Znači, trebamo otvoriti stranu 26. Sad lijepo pauzirate video, uzmete knjigicu, otvorite ju i onda nastavite dalje. Are you ready? Jeste otvorili svoju stranicu? So you need 26. Ova stranica koju vidite na ekranu vam treba, znači. Pa što mislite, o čemu ćemo sad učiti? What will this be? Koji nam je naslov ove cjeline? So, it is called home and places. O čemu bi mogli onda učiti? Home znači dom and places znači mjesta. Znači u ovoj drugoj cjelini ćemo učiti o raznim novim stvarima o našoj kući i o raznim mjestima koje možemo posjetiti. Ok. Prije svega, pogledat ćemo jedan video koji će nas lijepo uvesti u ovu našu novu cjelinu. So let's start. Video is over here. Home and places. What is your house like? Is it big or small? How many rooms are there? I live in a big house. Downstairs, there is the kitchen and the living room. In the kitchen, there is a table and 4 chairs. There are also cupboards, a sink, a cooker, and a fridge. The living room is my favorite room. It is big with a sofa, 2 armchairs, and a coffee table. We've also got a beautiful garden and a garage for our car. I live in a small house. There is a small kitchen and living room downstairs and 2 bedrooms upstairs. This is my parents' bedroom. It has got a really big bed in it with lots of pillows. This is my bedroom. It has got a bed, a desk and a wardrobe for my clothes. I've also got a TV and a bookcase. There is a bathroom upstairs too. What is your bedroom like? What have you got in your room? Ok, sad kad smo pogledali video, vi ako želite možete vratiti ovaj video unatrag malo i pogledati ga opet. Ali znači, u ovom videu smo vidjeli mnoge sobe i sve što se u njima nalazi. Znači, sad ćemo proći kroz ove sličice koje su tu u vašim knjigama i vidjeti što sve u kojoj sobi ima. Pa prije svega moramo znati da se na engleskom soba kaže room. So let's start with room number 1. Ajmo početi sa sobom broj 1, odnosno soba kao ovdje ima slovo A, room A, and I will open it. Okay, so what is this room? Koja je ovo soba? Što vi mislite? Kako izgleda ova soba? It's the bedroom. Yes, this is a bedroom. Znači to je spavača soba. And what does it have? Što sve ima u njoj? Number 1, we have curtains. Šta je to? Tako je, to su zastori. Number 2, we have pillow. Što je onda to? Jastuk. And number 3, what is this? Što je ovo pod brojem 3? It's a bed. Excellent. Okay, let's open the next ones. We will open the rooms B and C. Let's see. This. Okay, let's see room B over here. What is this? Koja je ovo prostorija? It's a bathroom. Can you say that? Možete vi to reći? Bathroom.
Dakle, to nam je kupaonica. I šta sve imamo u kupaonici? We have number 4. What's number 4? It's a toilet. Što je onda toilet? We have number 5. A bath. What is this? Šta je to? Tako je, to je kada. Number 6 is a sink. Što bi bio sink? Now, let's go to room C. Sada ćemo preći na prostoriju C. Another bedroom. Znači, ovdje nam je još jedna spavača soba. Ali kakva je ova? Je li ko ona prva? Ne, ovo je dječja spavača soba. Znači, to kažemo kids bedroom. Kids bedroom. Let's see what's inside. Šta imamo u dječjoj spavačoj sobi? We have number 7. What is this? A desk. Što nam je desk? Radni stol. Then number 8, we have a wardrobe. Šta bi bila wardrobe? To je ormar. Number 9, another bed. Opet jedan bed. Što je to? Number 10, we have a cupboard or a nightstand. Što bi to bilo? Neki noćni ormarić. 11, we have a carpet. Što je ovo na podu? Carpet. Tako je, to je tepih. Ok, ajmo sad otvoriti room D, prostoriju D, da vidimo što će to biti. What is this? Koja je ovo prostorija? Kako se to zove kod nas? It's a kitchen. Šta je kitchen? Kitchen je kuhinja. Super. Da vidimo što sve možemo naći u kuhinji. We have number 12. Sink. Što je sink? Sudoper. 13. We have cupboards. Što su cupboards? 13. Što je ovo gore? To su ormarići. 14 is a cooker. Cooker. Šta nam je to? Number 15 is a fridge. Što je ovo fridge? Frižider. Number 16 is a table. What's a table? Šta je table? Tako je, to je stol. And number 17, chairs. One chair, two chairs. Šta su chairs? Tako je, to su stolice. I zadnja soba koja je ostala je room E. Pa da vidimo. What is this? Koja bi ovo soba bila? Nešto gdje provodimo vrijeme, gdje sjedimo na slonjačima. Kako se zove ta soba? Dnevna soba ili living room. In English it is living room. Pa da vidimo šta sve možemo naći in the living room. We have number 18, broj 18. What is this? It's a sofa. This is a sofa. Then we have number 19. What is number 19? It's a coffee table. To nam je ovaj mali stolić. Then we have number 20. What's number 20? It's an armchair. Što bi bila armchair? Tako je, to je fotelja. Then we have number 21. What's number 21? What is this big thing? It's a lamp. Then we have number 22. This is a painting. Šta je painting? Ovo na zidu. To je slika. And number 23, it's a fireplace. A fireplace. Šta je fireplace? To nam je kamin. Super.
Okay, one more thing that we can find in our book, znači još nešto što nam je važno u našoj knjizi, odnosno u našoj kućici ovdje, is this. Upstairs and downstairs. Upstairs shows us up. Šta bi onda to bilo? Upstairs in the house. Znači to nam je na katu. Nešto prvi kat ili drugi kat, sve to upstairs in the house. And then we have downstairs. Downstairs bi bilo donji dio kuće, znači kad se po stepenicama spustite dolje. Ok, sad kad smo sve to prošli, sad možemo riješiti zadačić. Let's go to exercise number 1. Krenimo s prvim zadatkom. Kaže, match the rooms 1 to 5 to the pictures A to E. Znači, moramo spojiti ime prostorije sa sličicom gdje tu prostoriju vidimo. So, it says number 1, child's bedroom. Šta smo rekli? Gdje je child's bedroom? It's picture C, and then we put C. Znači, 1C, to je dječja soba. Ok. Number 2, broj 2. Number 2, it says kitchen. Koja soba nam je kitchen? Where is it? Is this a kitchen? No. Is this a kitchen? No. Is this a kitchen? Yes. Picture D is the kitchen. Znači, kraj brojke 2 stavimo slovo D because this